Tuni Impact TV Kuki edition na agenda Manipur ki tipena topic Agis policy in relation to tribals kitia tunia invite pe zo se amasant liam na chibai kan pe na hi tunia mi pi ni het no lugis policy tia in het no tua Agis policy ti pen no hi ipji ahung ki bol ham chule ipi phat chom na ding ahung ki bol ham koi nan bol ham ai lo le koi gam ato kha ai lo le ei mi tia ding adia ipi phat chom na oma ai lo le ipi sit na mam ti thua ki ho lim ding in tunin expert guest to mini event amasa penin pu Tongmang Haokip IRS retire tu ahi Manipur Pradesh Congress Committee a member hint chibai welcome kan bolin pu sun ani na nunga Ngaineiting Baite research scholar Linguistics Department University of Hyderabad amayang tunin hlat pe event welcome ka bolin atum na pu HS Benjamin Mate tu a Vice President Manipur BJP ipu pi hint amahi social activist khat jongahin social worker khat jongahin tunin chithu seidinga in hlat pe jin na bonova lem na chibai kan bu masana hi tun amasa penin look is policy kiti 1991 na Narasimha Rao government na Congress government na anaki put do anaki policy anaki put do chihi ipiding ahung ki bola ipiti na ham ai lawal ipipat chom na ding ahung ki bola ipivision ahung ki bolam ti hi chomcha pu Tongmang an ase pi dingin ga ati min hi ga ki pa e India's look is policy ti hi Narasimha Rao khangla chone ki pan hi in aji chu ipiham tia la 1962 India China war gal an oma chu hichin northeast area hi China ten claim a ball wa hi in hichi claim a ball na chungchang wa Arunachal jong hi claim a ball tha wa hi in ahin la hichi tilo yong chun look is policy ahung ki pat na hi hala India's economic position hi ananim le na hi aje chu ipi ji ham ta la Soviet Union break up ahung ke ako na chu India hin Soviet Union Russia le chukit la Middle East country ho hi ama crude oil ti chu thau la na a source an ni hi in ahin le chiteni chu ahung hi thei tapun aje chu pi ham ta le Soviet Union chu aketan ani in Iraq war ahumin America le allies hon Iraq attack and boluvin crude oil field hojo se chu anachawai tan Saudi Arabia hi in Kuwait hi in Dubai lang ho hi win chukit la Iran le Iraq hi in main supplier hi win chojo se chu gal ji achu oil flow chu ahung ki block partner chu India chun economy ato kha hi nei aje chu crude oil beya chu thau ki sem theilo hi in India yong chun hitabang crude oil supply source chu atan phana chu crude oil man hung kal le cha Indian economy an to kha hi aje chu thau man hi akala le adang jo si effect abol hi transportation ho hiti ya chu India hin su na di hellowa anom phana chu Western country hola kinep pi thaya nom lo je phana chu Southeast Asian countries ho jo hi kinai lampi han lang go la pa in kisim han lang hele economic future jo di hi ti India political thinker ho le economist hon hitabang ikhat chu an look is policy formulate hung ki bol hi 1991 na chu PV Narasimha Rao Prime Ministership noya na ki bol hi in hichi policy hong ki chi pi in Atal Bihari Vajpayee chom khat na pu lai chu chi look is policy an na lai hi ne ahin la hong ki chi pi in Manmohan Singh regime hong ahin pha yong chun look is policy hi an chi pi na lai na hi
ai 2014 apa na BJP government in antu pha na chu Narendra Modi in gohoti hi 3rd February 2018 na chu Global Investors Summit khat anaumin chahin Modi in anse chu ipiham ta la Northeast region he is at the heart of the Act East policy anati in hiti ya chu Act East policy is not only looking at the Asian countries but Act bol de hi na to pan de hi ti pa chu pan an la Mr. Modi in hiti Southeast Asian countries hoto economic and political ties and build up in he chahi north look east le Act East policy ki hit nahi look east policy chun economic policy hobu na trade and commerce hobu focus on the ball hi and le Act East policy hi Modi and had batch piham tale security concern cultural and ethnic ties or na religious ties aye chu Buddhism hi India ki panhin Southeast Asia tamzo Buddhist country hi cho traditional ties ho Angkor Wat ki Cambodia temple alien pen yong to Hindu temple hi ne chi ho yu si hi BJP government in atha aid hin bola na look east policy akuna chu Act East policy and bol security concern abana omkinin China hin Southeast Asia yo se hi dumping ground ane hin ama cheap commercial goods ho ta chu aju dan wa hi hiti hi chun adid in Burma hi the thoroughfare of Chinese goods for Southeast Asia hi ya chu India yo an to kha hi hiti ya chu ho counter ball na dinga chu India hin look east policy chu Act East policy and he that effective counter measures for Chinese economic and political expansion na dia hi ti pa chu ka sei no okay ki pa amin putong lang nei sei pi tan look east policy apada I tidan na Act East policy hung ki panna BJP government in chitamang policy hi carried forward the ball la amasa chi economic ties bo economic policy bo na hi chu socio cultural chu le security concern na chi policy to ki saya chi expand an bol tai ti hoi tai nei sei pi tan ki pa min chi chu to kil hanin Act East policy iti panal in jawa putong ma nei sei pi banga cultural ties ti wa sei na cultural ties Southeast Asian countries Japan ko na Singapore chan chule Australia chan thungdi ti we have in chi ong thun panal le chi no ya Act East policy no ya trans Asian highways ki ti ho chun achom choma India Myanmar Thailand trilateral highway ki ti ho chom hung bin chi chom phatna le chi lampi mawa ko na more chat 120 kilometers or 160 kilometers la hi 70% hi amion ijut phawe na amion ito phawe hen achi a hi tourist ho sang hong ki tolu ding hin businessmen ho sang hong ki tolu ding hin chule traders ho sang hong ki tolu ding hin achuti phal le I culture amy te culture I Kuki te culture even how na handloom handicraft ta alova inunga a how ai ha I culture chu iti preservable over ai lo le chi cultural invasion hum ding ta na cultural shock di hoi hum ding TV ai ne vet bo chui pon magazine ai sim bo chui pon mobile ai vet bo chui hum ta lo di hen ami aung ta ding hen chi phat chule iti ki ven over I culture chu iti protectable wa preservable wa chi highway trans Asian highways Act East policy no ya ahum phat na le iti advantage la wa I culture chu iti zo wa alol iti in commercializable wa chi chu economic advantage a he do thayam ti pa chu nunga titing by 10 nei sei pi le chun ki pa aminte khanto na hung thun akiti ting le hin impact hi positive zong negative zong te ji en na hi je a chu negative impact
ahung dinga ginchat ho hizong hizi ho hi ga sei dingin midang dang zong chu hinan tin hizong le amy society sunga hi khang tha lang atam zo ho hin easy money lang hina ahung chu nom zi ovin hize a chu lampi phalo tam ta zong hi amin che in ka pha nom lo wanga chuna ahung so do thei ji en hizong le positive langa chu I hin sei teng le hin local heritage ho preserve bol na ding hi in sanction ho zong tampi a ji in na chule institution tha ho din do sa na ding ho in zong investment ho hi a nom ji in hi cho hi hon advantage hoi ta ikila thayova hi le ho adinga chu phachom ta hi ding a hen chule cultural heritage kitim zeng le hon ade de a tu khanga hin khang tha ho hi epiti saying ham khanto na ahung gi ting le hin fashion lang he gampam fashion ho aha copy nom zi oven na ama ho adinga kipal na pen so hung hizi in hezong le tu khanga hi iga ve da hi le ho na nam sunga zong hin nam pon hi tu laya hi hoita I hin tha man nuvin ka hin mu in na tu laya hi kham tang ho zong hi masang zep ho sang chun I hin kho sa zep ta vin chule model zat ho in zong bags ho in zong I hin sim do ta ovin necktie ho in zong I hin sim do ta ovin na hizi a chu hi chu ho ta bang hi ho in promote bol na dinga hena lam zong hi ga sei dinga gampam I chi teng le amuna hijlai ka gachi etina to souvenir hi ekit nom ji in na dume ho chun agam sang khol hi lo le agam pon vet ho hi akive nom ji in hizi a chu ho traditional dress ho hi kit zeng le chu ho zong hi azon ho na hoita promote I bolova chuteng le min lampi ho highway ho amin a hin zot pa teng le ipiti saying ham banner tiding ham lampi welcome thank you kiti ho vel ho na chi ho zong ho nam zem ho zaw sa a chule ho mi pawa ki ji thei hen lang mi pi mu thei ding in na ki ta lang thei le phading ham ti cho ke ngai to a hi ki pa omit culture chu iti preserve bol de ham iti ale commercialize bol ngai ti pa he ti tingin a say ki pa omen tun ozo pu Benjamin ko maka do nom chu mawa ko na more chan in zo wa chu sei ta ve chi hi ai le thing lang mi area hen chi kilometer ai si mal le 120 kilometer tabang hi thing lang min ito phaw he na thing lang min 120 kilometer la hi 76 kilometer hi mi on ito phaw ti nai al event na le chi globalization process khat hen globalization process khat den chi English policy ti pen alle mi hing khat na indigenous na community khat na indigenous right na zong wak na bol hin ti aki hen ki paom indigenous khat community khat a survive na dinga chu in Manipur advantage in nation chu ipia metel natural resources he chia chu 120 kilometers ai 76 kilometer ito phaweti sei ta natural resources ani na human resources he chun athum na cultural resources culture thu sei ta na lam khat ne achia hi inei lo chu a kho pent apoi mo pen na inei lo chu financial resources nei povin institutional resources nei povin linkage ma chai nei povin na achuti ale chi hi advantage ai ho advantage a egis policy pa ai ho advantage a ai theina ding ai ho community mai mi ho I survive na ding economically socially politically I survive na ding wa EP bola paham egis polity e ho advantage sa iti iki he do wa iti man za wa le e ho nunga jong itu cha khanga I survive na ding wa na economically socially politically mi atang dang mi chom adang dang in paisa nei ho na advantage tai ta resources adang dang nei ho zo sen e ho iti se dham e to den long na ding wa iti panila adem ham ti pa he wa pu Benjamin mi pi head ding mi pi naw lang head den nei ga sei pe la sun ki pa men ki pa min
egis tua masanga lugis policy ni gitu tua egis policy chungchang thu hikin jong masanga political party ho adang danga kana involved masangin so as an activist indigenous people activists in chun UN na 2010 December in third forum on minority so chun sen ko na swan chun kin jong patachan kana sein api pe na he cho to globalization ho government and policy and GP thing le am holding chu government and of chu India economic growth chanam khangdam tie bare chiting la chona mon hilanga indigenous population ho neglect the bona tam pi men he chun agamo a force ho manwa ada la pi loi montna leisi chung pumpa cho ta bang issue me ye chun sunga UN ayong chu kin clear tan kana se zong la ni na hi I ho cho ta globalization ngom tinga le business opportunity chi chu ba zong la dang tam pi ngom dian ele sunga dinga chu tu hina local ho chu manager post and la dang reservation kapi de ti jong le ichi feel na human resource ine ki lo ale cho dinga chu kin UN kana se chu government in cho ta policy phata cha GP masanga chu local indigenous population no business langa aya thene de wa expertise ne de wa chu phata cha lega simna sponsor bol pi ungai abana thildang danga participate ki ho jong ka thene dinga chu government in cho ta conducive environment ka isim pi lo wale it is going to be at the cause of indigenous population it is gonna say ala tu hin khat BJP government ong to kilhon in Prime Minister Panjong Burma China chi khat Asian Highway chung khat expansion na ding somla pai sanction na bola thu hon tampi ana phong tan national TV ana phongin he chu tolhan in tunjong road expansion ong chin tu hin in far to more in far to Wangjing chan khat Palin chan ko 4 landing abana ko 2 landing in expansion na chin al cho ta bang impact ong ma hin sungan jo crisis in topen in angki topen kitan al phai to la hi revenue area si ji chu government in saitam lo wa rate revenue area angki tingal A class B class I mean government in land rate per square feet ya ti omen thing langam hong hi ting le resettlement rehabilitation act 2013 hechunu ya chu land acquisition act ong chia jong le I ha chu evaluation lo ji chu land acquire bol ha in hai chepani kin jong khulanga hosa lam ka represent kan bolin Japan ADB ten finance ADB ko malekha ni kisunin wa chu indigenous people ho hi tu ne chana highway tampi chiwang ki ho kaleno compensation legitimate owner ke wang tu jan government ai people win hi thial ADB ne chi hi mundanga World Bank ADB indigenous population na lungsi tabong win ki ho nei lungsi den ta chu ki seile among government to in the government advice and ball win ta chu compensation process kan ball win ala negotiation kan ball ole tu hin yo thing langam si ko mi chen lo na la si per square feet 60 rupees mi habited area si 114 a government of Manipur to government of India to negotiate ka bolvin chidung ju in chen house and compensation amo acha that is chu na wat sa chu igamo protection ke bol na kharin kalain ai chu to aju government in masanga thikadar ho contractor ho ngai gamo anu no bang kot pa anu no ba lei si ro chu tu mal thailo na dinga chu he chu first line of defense ti dana chu ai chu ho so to kana ki thon kana bol do to egis policy hong to ke hona I honi gel so project lim da ta to ICP yong gam tam pi man sa ai chu in mu sa lo ji wen a government chu tam pi pina wen te ai wanga sumla pai chu kum som ne ki jang lo de he cho to major project hong tinga la chu agam chu sumpia ju sanga chu ai thale I ho yong so tu lai PPP model ki tikat o min aju we should be a part of that project ownership chu ine unga hin ai ji ai lo wala gam chu government pi do ni la jingla thali chia we are nobody na stranger ki ta chu okay ai le sunga equity share 7% am 10% be negotiate bol yu male that will last generation to generation as ownership khat ine do he chi pa hi to a thing how mi ho adi dia ai mi hon igam wa project APP major project hung jong le sunga chu asuma balka tampi kila asanga chu ai che project a chu anei pa panding pa chu chi ha gel kho do ti chu tu ni chi impact TV through hi mi pi ho kan sai pi no me ki pa amin ku Benjamin hoi ta sai pi ta ei mi te I survive na ding wa chu igamu by any means preserve balding protect balding ti seitan project dang 5 star hitali pitane ahung phat jong le
compensation bawa nung oil loading compensation la lawa PPP model la public people chule partnership na public people partnership di pahe bola lease a koya chule et ga ki bol bele chi chunga hi profit sharing model model 5-star ham ai lo organization khat chi business established bol te chu to aga main mi te chu profit sharing model tun example la to Nagaland na khu business malwari ho community tam piang wanga agamo khu nago ko ma lease ki law chu lease ki sa wa ai chu a lease pa khu nago ko ma ownership hi na lease sum cho pi jing wa ai chu anytime ma chu pu pan po do thai ding to ta chu agam chu izo do wa le wa ita lo di ai la agam ki ti chu inei lo ting la mi him chi identity yong mang I politics yong mang me yo si ki chai ya chu hausa chong la gam nei hon hi chi I ha gel kho do gampi do loading lease api ding profit sharing model api a profit jong khop ding igam jong ya heading achuti le nunga tu cha khang ai surviving ati thu ise pi tan ki pau min tun putong manga do ki nom khat so e hon india ten ti mai e hon ek is policy look is policy ti pe me thailand wa ding look west policy ki na look west policy ki am hon jong itile advantage la iti profit kamu de ham ti pa na mon on gel kene in terms of trend ai le tu hi integrated check post song aki put do tan integrated check post a ko le legal ta khu epp items so traded items na epp til hi export di bolowa e on hilanga pat na khu epp items so hi import di bolowa ai lo le atam zo hi 90% hi illegal ta hi ta he black nga he chi he ti chu heaven ai le chi legalize item o hi hoi ta official ta trade ongi pan le emi ho din muni pi ham aji tu a more a tengnu pala emi ho hi illegal trade na khu I survive he aji tu a economy hi emi ho khu 90% hi porters hi thil pole le ki hen mahazon koi ma ki umpon resource ne ki umpon na achuti a le thil pole le bo ki hin Tilpole le ko illegal ta ko akichi pa le paisa tam ta ki mo ki survive he to legalize ngi pa na le chi traded items legalize hu pe da mi ngari apotawin tin tildang dang apotawin tin achuti pa na le e mi atam zo ko jobless ki heading he si chung thu a hi integrated check post a traded items o chunga e mi ho it survive wa alol alternative means pi hom ti putong mangin it kom chane ga se pe thai pai ek is policy ahu do na hi 3 C's important hi 3 C's means culture connectivity and commerce okay na 3 C's ai ala hi cha chu integrated check post na dinga hi country khat la khat at the border na post I like more hicha chu foreign country gari ho jong hu lut the e ho jong port the I want to as restricted limit hicha chu ma hin commissioner customs patna kap tu lai chin Indo Nepal border hu kana pu thai raksala hi integrated check post khat umahi ke umla patna chu function ane ta nahi hicha chu only classified or ptd items which are meant only for import export at that ICP point hichu ho chu a list umahi ni more ajong hi tu pe na hi hi hala Burma langa kuna hung pa chu ale Thailand ham Malaysia langa hung ham le betel nuts ahi na mainly chule other items umnante India langa chi pa hi le ata maida ho list 5 or 6 hambu omini official trade items hung lu jong to very few hi it all together 9 items abu exchange chiong chu suma ki pi ki pon barter system type ma
kuwa betel nuts ke ji som nan pi ale ken ata ke ji som pi yo ta bang na ipu pa khangwa sum lo la ya an ke se ta bang aju I wa hi umai hi ne a ye chu India le Burma ke ka hi exchange rate hi fix hi lo it fluctuate about chu yin ka lang le 100 rupee equal to 180 Myanmar by side ni la lang le 250 yong pate ya to fluctuate a hit ya to amount and barter system a hi exchange about hit adding a hi emite economy pi ato kha dham ICP hung full function hung hi pa na ti chu hit chu apprehension jong tampi na in and like basically emite economy hi ala porters economy chu thilpu sumkini han lang le a thil ho chu en cho ale hilanga in pu do ale en zu di ya to a chu malwari ho ham ko ham khaden asum capital pa to do a thil chu ong ki cho pha le hin pu be siu chu a pule be ma ki pang he mail ho ji jong hi they are only transporters garia pu ale I mean item khat hita treat ki ball pa chu e ho so pha le mai pha lo ta chu na ya chu e hon I ball theu chu pi pen ham ta le I survive na di wa chu hi chi e mi ho jong hin society ham I ham khat group bola le capital chu pull up bola le hi cha ko na chu main importer le exporter a pan the hi ti pa chu ka si no mi na hi okay tu nya chu Kuki in pi omin civil organization tam pi omin commercial organization in ei di nga jin che ho yo se chu ki ho to a le financial pull up khat in si wa cha ko na chu na hi asang la nga to lo wa le EP Asian highway han la EP highway yong le thil po be ma chu ti te pan jeng di marginalized ki ding will be at the receiving end victim to victim ki ding chi avoid ball na dia chu e mi te chun pan khom ngai lungu gel khoma pan khoma asang la nga ki chip ding ngai ni ti pa chu ka si putong bangen hoi ten I se pi tan e mi te I survive ding wa pan khom ngai civil organization jo se intellectual jo se na businessman jo se paisa ho jo se jong nei lenga jo se to khom wa lungtim khanna idin khom lo wa le ki survive potet e se pi tan tun ti ting nunga ti ting ko ma ga da adopt kit nom chu in jo I say tawin in terms of thousands traders tourists or tam ta hung lut ding hen cultural impact negative jong positive jong say tawin chu ting le pau na linguistic na hen pau langa he Korean pau jong hung in tin Korean ho jong hung in tin Japanese ho jong hung in tin Thai ho jong hung in tin na lam khat na sap ho jong hung in chi phat chu le as a tourist a jong hung in traders a hung in tin chi phat chu le translator khat ngai de translator language translator tourist guide translator hotel a hita jong le chu le tourist center a mun chom a jong na tourist operator hon jong chi hi na to na hitam taung ki hol ding alle ei thing lang mi ho adi a e mi ho group ma he chita bang a language translator ho na ipi pau chom Southeast Asian countries pau zo se ko pau som walam ne chiwa khu ita bang a prepare bol wa pha ham alo le chita bang a pau jil na hi khoi lai lai a man e mi hon het thei dinga hilai mu na jong foreign language jil thei naw me poi hita he advantage la thei he khuti lo wa le culturally ta jong le ipao ta jong le economically jong I survive na ding ha eti chi ta ven chi a chu chita bang opportunities pau jil na ding chu khoi la ya et advice na bol da mi pi chi chu chom chan nei ga sai pi them tu din mun hin pau linguistics hin athang pi hin pau zo se classifications ho hi akisim ji in na particular pawang he akisim ji po in he jong le
Manipur University zong khun tu hin Korean department zong ta in Linguistics department zong umin Linguistics hin IPA kiti International Phonetic Alphabet kiti khat hi agizuyin na chi hi agi het na hi le chi alphabets chu I het da hi le ipipau zo si hi kisim do the a hi in heze a chu paudang izil ding teng le hin api pe na hi IPA hi het pi pen angai zi e kati in chule ei zong gampam ichi pha le hun pau ki he nom ma sapen hi hello to thank you to mangpha hi a hi zi in na hi chi ho zong hi e ho pawa zong hi muntina ta alanga ikoi diu na mi zong cho ahunga akile pha le e ho pau chang khat chang ni aga mova aga ki po lut odi zong cho de sa omega ti ki pa omin tun ne phat zong hi ki chai ta wen a chai na dinga minute khat bawa oza pu benjamin nei sei pi ding chu in zo wa chu land pa in ei pau chu na le gam pa chu protect I bolung ai ti ni survive na ding wa globalization hi do zo na ding wa chu til adang culture lang hita lang political lang survive na ding wa minute khat bawa til khat nei ga sei pi de ham thu chang khat Tongmang ina sei na bana chu kin zong neu khat supplement ka bol no min anzo trade union sima unified ta I hon zong lampi holi ti na ban wa chun I hoding advantage lin pen so gamlin ta nei ven agama chu I hon to Singapore te bong khu enche to enche elo la farming bon re gam nei lo ai ta le hoding a organic hinalai chu gamo chu a chu organic lang a chu fruits vegetables ipi tourism ma yong na abana tourism a yong chu ta rural tourism chi lai ta e chu export bol wa agama chu product in eating la mi ho gi hin mini thil cho ting le mi thil cho lai sa chu mi vai cha kin engama chu e ho san na di wa chu cho to mai ha bol do ti chu la sa ka sei okay ki pa min tu ni a egis policy hi e mi ho adinga a phat chom na mam asit na wam ti hoi tai ne sei ta wen pu benjamin na hin ti ting a hin pu Tongmang hen ki pa min tu ni e ho mi pi naw hlang dinga e mi te dinga it survive di ho globalization chu la idal thei po wen hung te te nga yin a chu phan le e ho I survive na ding wa pi bolunga yam ti chu chomchan ni ki hodim tawin ki pawmin chi a chu tunin chi impact tivia Kuki editiona egis policy le e mi ate dinga thil ki sei pen angai thajo se tunia dingin na bonavin mangpa kan ton ki pawmin